Intentions para Karing Hermanidad 2026. Roger Tapang and family. Sister Rita Bundalian and family. Brother Jenner Lozano and family. Sister Maricris Bognot and family. Mr. and Mrs. Larry and Vicky Sarmiento and family. Brother Noel Zapanta and family. Mr. and Mrs. Angelito and Mason Chago. CM Flowers and Yvette. Ansing De Leon and family. Mr. and Mrs. Manuel Aliera and family. Renan Meliton Carandang and family. Aristides Aison and Raul Aison. Roy Aison and family. Ryan Aison and family. Joselito Bago. Alfonso De Leon. Noli and Lucia Magbag and family. Raymond Garcia and family. Tria Marie Venson and family. April May Aison and family. Irene Luwat and family. Justin Maneje and family. Elizabeth Pineda and family. Girly Lising Ramos and family. Alex Limiak and family. Eileen Punsalan. Jay Samson. Loida Quizon. Zenaida Mercado. Andy Porras. Freddy Enriquez. Harvey Perez. Ila de la Cruz. Regina Anunciacion, Guillermo Jacinto, Joseph Sanchez, Maggie Perez, Catherine Benson, Suzette Benson, Bern Cruz, Frank Antigo, Ernest Ventura, Edward Patrick Zapanta, Maria Ana Pascual, Bonita Castañeda, Angie Canlapan, Evangeline Esguerra, Faye Nunag, Gloria Richmond, Neila Carion, Mary Ann Sinamban, Liza Alfonso, Perlita Pelma, Juvie Enriquez, Mrs. Carmelita Punzalan and family, Mrs. Jeanette Carpenter and family, Raquel Limyak and family, Galicano Enriquez Jr. and family, Erlinda Fernandez and family, Editha Martinez, Emily Ventura, Porfiria Pangilinan, Rosita Miclat, Raquel Ramos, Emilia Enriquez, Dolores Valencia, Leticia David, Engineer Jojo and Mrs. Agnes Adizas and family, Joseph and Marifer Santos, Zoraida Luso, Leonardo and Amelia Castro, Doria Spinetta, Paul de la Cruz, Elenita Lacson, Carmen Pineda, Irenea Pineda, Estrella Cosme, Josel Ronquillo, Myla Francisco, Honorable Benjamin Peña, Honorable Edsel Manusik, Honorable Abraham Conanan, Honorable Larry Castro, Honorable Nora Enriquez, Honorable Arthur Valencia, Danilo Peña, Janet Villapana, Ana Grace Antigo, Elvira Lalik, Marlene Malyari, Ruben Saliling, Maribeth Hernandez, Ismin Hipolito, Jennifer Amyo, Anita Pangilinan, Jeanette Mejia, Dita Delphine, Dalis Sigwa, Corazon Zamora, Dominga Maripla, Lydia Gana, Violeta Mejia, Noel Careso, Emeraldo de la Peña, Francesca Embalsado, Sally Cayabyab, Nanita Buluran, Presi San Pedro, Rachel Yarena, Mer Soriano, Rosary Rodriguez, Mr. Sherwin Castrense and family, Mrs. Imelda Camaya and family, Cortez and Ponyo family, Janet Luanson and family, Mary Grace Rodriguez and family, Louis Matawaran and family, Santo Niño Devotion Group of St. Sebastian of Woodside, New York, Redentor Simbulan and family, Raiken Ramos and family, Ofelia Gabriel and family, Nestor Regala and family, Catalina Galang and family, Gloria Lopez and family, Grace Del Rosario and family, Vilma Manalese and family, Josefina Benson and family, Gel Bernardo, Brian Mendoza, Mirna Mendoza and family, Marites M. Enriquez, Mari Lulu Manlan, Leticia Lobo and family, Neth De Leon, Yolanda Gonzalez, Dea Rivera, Vilma Cabrera, Celia Dayaw, Paz Alpedes, Antonia Mirabel, Cora Tolentino, Agnes Villavicencio, Angelita Balilu,
Monet Dungca, Elaine Tiglao, Vilma Cabangcala, Mr. and Mrs. Virginia Alvendia and family, Mrs. Corazon David and family, Mrs. Isabel Mendoza and family, Mrs. Rose Azarias Rivera and family, Mrs. Rosario David and family, Mr. and Mrs. Rustico Magat and family, Mr. and Mrs. Ramonchito Garcia and family, Mr. and Mrs. Paul Soliman and family, Mr. and Mrs. Joan Martinez and family, Marina Torres, Josefina Gatus, Arlene Ronquillo, Bernadette Aguas, Jenny Rose Manalili, Mary Ann Sarmiento, Nita Carbunco, Remedios Garcia, Julieta Capil, Emerenciana Aizon, Serlita Basilio and family, Merly Luciang and family, Warlito Dizon and family, Reyna Anunciacion and family, Marivic Katakutan and family, Estelito Baluyo Jr. and family, Arlene San Pedro and family, Romily M. Partible, Nikki Torres and family, Daisy Castillo and family, Nieves Pili and family, at Beth Edeher and family. Idaw tayo puing misa ngayon para kin Thanksgiving dari Roger and Linda Singyan and family, Benji and Ludi Enriquez and family, Jerry and Loret Santos and family, Nursing and Juliet Zapanta and family, Joel and Richie Enriquez Paras and family, Nicolas, Remedios, Noli, Harold Jr., Guarino and family, Lizelle Dorado, Agnes Sarmiento, Manuela Sarmiento, Gary Dorado, Micaela Mejare, Benny and Alma Manalese and family, Riza Boyce and family, Dennis and Irene Santos and family, Mercado Venson and family, Lozano Carion and family, Third Order of Carmelites St. Therese of Child Jesus Community of Angeles City, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Hannah Isabel Soto and family, Milagros Gamboa and family, Pedro Martinez, Alvin and Cleo Reyes and family, Gloria Lumanlan, Angel and Kim Martinez and family, Elsa David, Linda and Jaime Villanueva, Amor Gomez and family, Aguilar family, Alden and Hazel Ann Sarmiento, Reynaldo and Zenaida Santos, Mario and Rene Abejero, Gina Enriquez and family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Joseph Simbulan, Romel and Mary Jane Venson wedding anniversary. Para kin special intentions dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Sala, Grace Santa Ana, Dan Sanolazo, Maan Venson, Mikey Venson, Elenius Vico. Pakipangaditala naman po, ding kaladwa dari, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuanyo, among Teodulfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Lazaro Sr., Elena, Michael Joseph, Ismael, Kathleen Joy, Pacifico Jr., Rogelio, Gaudencio, Veronica, Gregorio, Saturnino, Lucia, Andrea, Leia, Arlene, Redentor, Virgilio, Rodolfo, Roman Jr., Sister Mary, Alejandro, Al Gerard, Alexander Francis, Ricardo, Juan, Nonila, Erlinda, Angel, Antara, Juanita, Segundina, Javier, Melanie at Dingmaldang Kaladwa, Purgatorio. Talakad tamo po.
Pilipining pampuning anak, pampuning Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kaya ko, antimurin. Kaya ko ng padat, makisan mo itong tamo, king Santa Iglesia. Mami pasalamat king apong Ginoo. Uling dinina nakatamong metong asanto na iyamong piyalimbawanan. Ngunit ngayon isusundo na katangan. Bangkanit, do, piresta mo naman, king kayang disan, king ak. At para bang kanita, maging karapat dapat ang magmasusi, kaniting misa, at ang tamo ipakalulo na ng apong Ginoo, kapag sisisyanta na rin kasalanan tao. Amin ang kuking Diyos, Ama pamakalulo, At kaya kayo kapatid, imikasala kong bina, himpang-isip, pamamano, apong pamanyapat, maraw, at kimpamag na magkaw, himay masukat sa debat. Kasalanan ko mabayan, uli kay panigong pagwan na Maria Kapilanman Virgen, karin sa blang ang pong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po kay Diyos sa ginunang. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluhan na katao, at yung pangpatawad na rin kasalanan tao. Itara na katao ang sana, kimpi, alamang ka. Amen.
excelsis Deo. Ikaw ang nilalako, king kasalanan, ning iyatu, pakaluluan mo kami. Ikaw ang nilalako, king kasalanan, ning iyatu, tanggapan mo ing dalangin mi. Pakaluluan
Panalangin daw mo. Baik paming mayupaya, pikulubme king kang banal na kapulungan, San Ignacio ng Loyola, king lalo na yung kaligaya ng kang lagyo. At ken miya sana yung kayang halimbawa, kaya king yato, at mirakayana na kay manisana, king korona ng biye karing kimpan po. Pinadwan mi king kapamilatan ng kinume sa Kristo ng anak mo. Ang mabibiyan po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu. Diyos, manggaman, king alangag. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karing Korinto. Kapatad, nanuman ing daraptan yu, mamangan ko man o miminum, daptan yu ngan king ikaligaya ng Diyos. Eko babiya kasangkanan, king pamikasala ning ninuman, Hudyo o pagano, o ring galame king iglesia ng Diyos. Anti mo ing daraptan ko. Pagkapilitan king pamatulan, ing metong at metong king sablang daraptan ko. E para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, anti mo ing pamikatulad ko kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
ing maya pabalita. Mapalad na din pakakaluluking espiritu, uling karelayo, ing kayarian ing banwa. Ing Ginoo manatili yagay kayo. At kaya ka, antimurin, Mamamasang ibad kay Maya Pabalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, mi lalo la karakal ding tawong tutuki kang Yesus. Inarapan nala at ngana. Ninumang lalapit ka na ako, eya malyaring alagad ko, nung may gitneng luluburan kesa ka na ako, itatana at imana, ding asawa na at ding kayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na mismong kayang sarili. Ininumang bisang mamusan king kayang krus at tuki kanako, eya malyaring maging alagad ko. Nung ingmetong ke kayo, pamuwari lukluk at balaka na yung gasto sana, banabalo na nung managyula rin kayang pera, bayang mayari ing tore. Magkang mitalakad na ring pundasyon, dapat enaneman apayari, kalyan jaring sa belang manakit. Sabyanda, pigmulaning telakad ning taong iti, at enaneman pala apayari, o ninong ari ing makilaban king kalupan ng ari, inge pamuluklok at misip, nung ding apulo ng libong sundalos, agyurong labanan ding at 20,000 sundalo ning kayang kalaban. At nung agyu, mitubod yang beka kat ketawana, kabang marayuya pa ing kayang kalaban, banyang makipagkasundo. Makanyan mo naman, eya malyaring maging alagad ko ing ninuman, nung enay sakwil ing sablang at siyo kaya. Kapatading Maya Pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
Ninuman ni makasadyang sakwil na yung sabla, malyaring maging talatuki ko at talagad ko. Yan po isasabihan na kay katamo ng Ebanghelyo. At kindiwan na niti, karintane manakakit, ing ulagana, niti kay katamo kaganakan, santo, uling yung meging patutuo kaniti. Nabeka pakiramdaman tayo po ing Ebanghelyo, daka na rin tutuki kang Jesus, daka ng tao. Pero, bisan, tinindindang tamo, inarapan nila, at kitna nila. Ninuman kay kayo, dahil bisang maging alagad ko, ninuman yung bisan tuki ka na ako yung yunana. Tukuran nyo lang yung pengaryo, pero, ninuman yung mas, pagitan na rin pengari na, kapatid na, pati yung sarili na, ay malyaring maging talatuki. Ninuman ingen ako'y sentro king biena, karapat dapat talatuki. Tamo po buring gulo. Pero nang kaya din taong buriring gulo. Habak pa mo mag-chismis na po. Kaya daladano king barangay. Pero itamo buring gulo. Pero ano kaya katamong pansinan? Papakit na rin nga pong Ginoo, lalong-lalo na po ang pigunaman tayo, yung banal na talasulat. Ding banal na talasulat, yung Biblia. Bakit tamo na makanano ng Ginoo ng pepasyek na nga pong Ginoo? Kung pumamasa kayong Biblia, itapamang mo munang libro, Genesis chapter 1, verses 1 following. Na ano sa sabyana, king kamumulan, ating gulo. There was chaos. Kaya ba nanita kitang gulo may ating linto? Kaya pinagpangaglalang. Baka niya naman din na tao, king akong Ginoo, king Birhen Maria. At inalang plano, may asawa, ilang adwang Jose. Siguro, bisabihan na bilang na rin karela maging anak, etc. Pero, nang milyari, linubya, king akong Ginoo. May gulo yung plano. May gulo yung plano. Kaya kami po, na naging pari, kaya balikan mi, kaya kaming karanasan, at inatampun itong mimuala kaya kami rin pengarip. Di nga liwas, sa likod lang makipag-test seminaryo. Huling, baluray labisa, din pengari lang na mag-test lang. Kaya ito nga balurang mag-test lang, dala pakisabihan. So, magugulo. O talumubiyay nga pong Ginoo, ating gulo. At manuban mo babalikan tayo yung may gimbiyang San Ignacio. Yan mo naman, at hindi na magulo, gimbiyang. Agpangking istorya, king karelang pamilya, at inanlang. At kay Batya, magubrayang malele, king pekamayupaya, yabi ng hari. Kay Bat, metong yang sandalos, at ito yung pagmaraguna. Nagpangkano kayong istorya sa Sabiana, crash de ano red chicks, pero napayaprovit. So yung kayang isipan minsan ni Aldo, yapi ni makapakisaw yung metong ang marangya, babae. At kanyang mikagera, metong niya karilinawan. Uneng, yung ganang plano na may bagsak. Muna, makanano may pangaburi, ing metong alalakad siya, ing lakad na 5354. Dali pa yung 5354, nakasasokdan yung kayang weight, ay yung kayang height. Then kaya makakanyin niya, 5'3". Walang kumanyin niya, 5'4". Kasi may tura niya po yung bitis na. At may kasakit na yung linakad. Bakit? May tura niya pong kanyon. At kapang dinasan itang kasakitan na ita, kapang magpainaway, kayong bali, nalita kaya kapatid, manito niyang libro nga basa na. Then, paborito na mo ko kanong babasa, nilapin ditang something that is romantic. Uling, then available na libro, ilapin yung tungkol kang Kristo. Ang poreta linapit kang Kristo, inuki kaya,
kinapin da eksakto. So, walagot salita, kainin kayang pamamasa, bagya-bagya, panamdaman nating malilyari kayang puso na. Ilang kayang kapag nasa na maging sikat king yato, bagya-bagya, milele. Ilang kayang tuturing ang maulaga, bagya-bagya, milele. Uling bagya-bagya, nating magsentro kayo. Nining magsentro kayo biyena, yapin, Kristo. At talagang may buluy yung biyena. Ang ganyang kayang pamamasa, napisip-isip na, Deni Santong Mareni, lalong-lalo na kano, San Francisco, ang Papa, Santo Domingo, or St. Dominic, isipan na, ano kaya nga ako muna man, apusang kulalele. Mag-isanto muna man. At so yan po yung kayang bignas. Biyayaluwain kiwana, ang ganyang misan, sinukune, pati ang kayang espada, kaya ngarapanan ng isang ban, ang po itang kayang susulod, at yung mga soldados, kay libe na, kaya susulod na, ng metong katulog. At yung dewa na, may kumpisaya, mga malimos, magtalimos. Uyan yung kayang biye, may gulo. Padagpang kayong istorya, yan mo naman po, di sana mo naman itang halos may depression. Pero yan po may susay. May depression, pero kitang depression na ita, lalo yung kinalawat, king akong gino. At kanita na si Render, ay kaya sarili, king akong gino. Higit na, at inyang aus, at inyang plano yung akong gino kayo. More than his plans, more than his dreams. May awis siya, para bang kanita sumuyo. May ayos siya, bang kanita magbayo. At paging kasangkapan na yung pamagbayo. At di mo yung tema tamang pinili para kanita yung piyesta. At akit tamo, nakining gawa na ngayon ning apong ginukaya. Yung kayang pipnasan niya pinitang altoldo, yung akit siyang apong ginu, yung sablang karanasan. Nawari po neng patse Easter Vigil, tapos Sabado de Gloria, tentang metong kakantang kay ka rin, dahil tapakibat. At tatandaan niya, pag ako makapatlala resulu, metong ka rin kaya kanta, yapin itang, Ingrasya ning Ginoo, Bibluya ing yato. Manwala ko po kanta? Naliko man siguro. Huling nung manwala kayo, na-depress ka, nung manwala kang mitmuyak ang grasya na ning apong Ginoo, panamdaman nung magdili-dili ka, panamdaman mo na kang ulaga, o yan po, yung pagkapilita ng biyayan aldoldo, ng kayakatang parang alal asan. Ya piningakit siya nga pong Ginoo, king sabla. Karakit tayo kayo nindiwana ng mumunang pamamasa mo naman. Ibad king mumuna ng sulat San Pablo, karin taga Corinto. Nano maning daptan nyo ini, king ikaligaya na ni Diyos. Miminong kayo man, o mamangan, gawin nyo ini, daptan nyo ini, king kaligaya na ng apong. O yan po yung biging focus na sa Ignacio. For the greater glory of God. Nano man ang kayang daraptan, ang kaya lalawan niya pining, ikaligaya na ng apong. At yung kayang pamibibye, yung kayang pignasan, yabi ng pantunan na ng kaburyana ng apong Ginoo. Yung bagay, tamo mo naman po, urita mo naman ng kaburyana ng apong Ginoo, Buriyo? Oo. Mga di tamong ikpami. Datang kay kami, pamagari mo. Ipaminto ni Lug mo kay tisulit at tibanwa. Burita mo, unang itamo mo gagawan. Sabari, mga di tayo po itali. Aldo. Ipaminto ni Lug mo. Mubin, itamo serious. Ngayon kubalo po, tapangad yan tayo nin, nasa biyanan ng apong ginugay katama. Dano po, kantataya kanyan, Ipaminto ni Lug mo, kaya tisulit, antiban mo.
Ano kaya sabihan ng apong Ginoo? Alam man si serious din, ano siguro. At paganakan na kay katamo, San Ignacio, serious man tayo, ing apong Ginoo. Daging kay katang gagawan, balik lang tamo, nanay nga adwana ng apong Ginoo. Meron po karing kayausan kay katamo bilang Santa Iglesia ngayon, balo ng gagawan nyo naman kay naging parokya, bilang parte na nitang kay katamong pamaglakbi at yung Santa Iglesia or Synodal Church, yapining conversation in the Spirit. Na makaranutang manahimik at pakiramdaman tayo yung Espiritu na ng akong Ginoo. Uli kay Santa Iglesia, mirastang mo kay hindi sanang San Ignacio nung panayang mumuna nung panimula nakatama ng Espiritu. Sentro yan naman ini kay Bienang San Ignacio. Siguro po tarandaman tayo nga manong discernment. Yapin ito. Yung likwan kay katama. Discerning. Pigugunaman. Noong ka rin yung manigobre ng apong Ginoo. Noong ka rin nakaawsan ng apong Ginoo. Manahimik. Pantunan. Ipamanibulangan ng banal na Espiritu. O yan po yung kayawsan kay katamong inay. At o yan, yung panagkat ng San Ignacio kay katamo, lalong-lalo na kay katamong parokya. Yung kay katamong papangini, iba siya po kay Kongregasyon na Augustinians at yung Pompeka Fundador na yapi ni San Agustin ng Hippo. So, nano sinabi na San Agustin, sabi na ating kanong adwang klase lugod. Lugod kay sarili, apo lugod kay apong Ginoo. Pachay lugod kay sarili ang megari, naning maging bunga sakwil mo nga nga ganaganang pati ng apong Ginoo. Pikasaman mo pati ang apong Ginoo. Dapo, ilugod kay apong Ginoo naman, meron kay sa puntong isakwil, ilele, pati na sarili mo. Sa anong pilinan tamo? Sarili, ay apong Ginoo. Yan yampang namo naman sa Ignacio Beca. Banwa-banwa, banwa-banwa, mititipon tamo pagkasusyan tayo kung kapiesta. Pero siguro kaniting kaurasan, kausa nakatamo naman pansin. Kumusta na kayo? Kumusta yung disipulo ng Kristo? Kumusta? Baka po tapo kabunta na maglakad. Eta na lalawan. Namin muli na sabihan yung maging Katoliko. At inyang ginamit at huwag parables o pamilarawan yung apong Ginoo. Metong yapin yung manalakad tori, ng metong ating yang patalnan as sandalos makilaban. Sinabi na nung manalakad kantori, nakakabot pa talakad. Lukluk ka pa. Lukluk ka pa, pigunan mo na. Yugay kayang patalakad. Okay. Huling na ngayon may apayari, may itong yang pikatulan. Darin tao. Gawa na yung tao ngayon, manayari. O kaya nung makilaban ka, tingkang dinala na pulong libong katao, gawin mo nung kiularet ang 20,000, lukluk ka pa. Ito ay sigurong kayo saan kay katano. Kumusta ni pa ang Katoliko yun? Kumusta ni pa manukita kang Kristo? Nung ka rin mira si Kristo. Ang gayang Domingo, alubanan na lang. Pati na rin ang tiga, mawulagang tatalnan tamo na pipailalang kaya. Sabi na, nung kaluguran nyo na rin kay kong pingari, apo rin anak yung asawa, more than me, you are not worthy of me. Bakit? Bakit mo pong ini isasabihan pa mo rin in corruption? Bakit kaya? Siyempre, nung anak mo, Daddy, luma na yung cellphone ko, ating bayong iPhone ngayon, Oy, desweldo ko, makanyan. May wari kang gobyerno, Lamin ko nung makakurakot ko nga.
Ayan po. Nang kaya simple mong bagay, akit mo la rin yung tatanda o imara, mag-obrala kayong gobyerno rin yung anak. Bata kaya akit mo lang pareho lang gagamitan na ballpen. Pareho lang gagamitan na kasi pala, manuliya, ipat yung bipagobran, tingali. Potang yuyunaya yung pamilya. Kaya sa aking apong Ginoo, o itang, we become corrupt. Kaya mo pera, makukorrupt. Tamo mo naman. Uling elilto, itantune, nung ninuita mo, anak na katang, ng apong Ginoo. So, atin tapong assignment. Na ng assignment tamo, siguro, bilang pamagsadya mo naman, kaya darat ang Domingo, lawan tamo, kumusta na yung pang-katoliko? Kumusta na yung pamipaulaga ko ka Kristo? O lagayapin kaya yung Kristo? Pangapilan niya kaya ka rin priorities ko yung Kristo? Asanting lawin lalaki? Lawan na. With the just presuppose. At siyempre, nung pilinan may Kristo, asahan niyo po may kagulo kaya biyahe. Kalyanda ka, reteng, malapit ka. Pikato landa ka, retang, kikilala, kaya mabiya mong ulaga, ikatong ito. We will experience that. At na pong pikato landa kayo, uling tapat ka kang Kristo, blessed are you. Blessed are you. Uling po ang darat ang kay Kristo, dakala, rin, pikato na da. At ang aliwa, lakwan na da. At ang aliwa, isakwil na da. Masanting igaganakan tayo, San Ignacio, Philippines. Uli na pakiramdaman tayo. Banasan tamo naman yung gulo. Yung gulo, lalong-lalo na kareng priorities tao. Uli po ang may sentro yung akong Ginoo, itang makasentrong pinili mo, milele. Milele. So, manyatang sao kang San Ignacio. Pero bangkating maging diwa na ni kayang biye. Yan mo naman yung sumaw kaya katamot na makananong iya, maging kasangkapan niya kung pamagpayo na rin dakal. Ampo rin kasuywan na rin dakal, a Christian. Itamo mo naman sana pagkibagyan. Kaburihan na sana nga pong Ginoo. At yan tayo kalimbawan. San Ignacio, ipanalangin. Hello, kapatid. Manalangin tamo, King Ginoo. Man, so paano katamong makiramdam? Karing kayang amano, kay numan, biryanang matad karete kay katamo. Uklat no sana, ring puso tamo kay isipan, man kita lubos talang akwang naintindihan, ding mensaheng nasanang payabot kay katamo. Timbanan kayo doon, nga tang manalangin, Ginoo, so paano ka makiramdam at tupad, karing kay kang amano. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para ka rin pamuntok ng Santa Iglesia, miwangis lasana king halimbawa ng San Ignacio, king malalam apamigunam, niya na diya kindalan ng kabanalan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para kay katamong Pilipino at king bansang Pilipinas, miwangis ta sana king halimbawa ng San Ignacio, asinuyo mitmong tepangan para king balen akeyang tibuan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para king kekatamong komunidad, manano na sanang in Diyos, pasiknangano at palalaman in kekatamong kasalpantayanan at pamisan metong kayantabe ni espiritualidad apepakit ng San Ignacio,
Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Para ka ring masakit at magkakasakit. Miwangis lasano king alimbawa ng San Ignacio, adinawon ing kayang kasakitan king Diyos. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Para ka ring niyang wabi, manano na sanang tanggapan na lang Kristo, king kayang kayarian bano, kambe ng San Ignacio at ding hanggang santo, at king kayang pakalulu, kamtanda imbye alang angga, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Manalangin tamo para ka ring mangailangan, at king kekatamong komunidad, at para king kekatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, akilala rakasanang kimpalang taong magmalasakit, miyatad king kagamano at halimbawa. Bata pamineman sanang pakiramdaman at paintulutan mong lumubla ka rin puso mit kaladwa, rin mensaheng daralanda king kapamilatana naman ng lagyo mo. Di ka mo ibiyang pamagari, magaman king alangan ka. Amen.
Kalukulang kapatid, manalangin kayo, ganiting kay kayo ay kakuntawan, matanggap para pa ng Diyos ipamayupayang ito. Tagapanan sana ni Kino'y tindaon karinggaman mo. King kapurit kanigay ni Kayang Lagyu. King kakatagas sa planet mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamimiglalang, ikatula mo sana reting ay na yung pangmi, kika, ganiting kapag masusya na parangal kang San Ignacio. Tunay mo kami sana ang papagpanalan, kapamilatan itong Eucharistia, apagkalub mo. Apagkalub mo kay kami anting pagmulanan ng sablang kapanalan. Pinagdun mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Yung Ginoo, mantabi kay At kaya kami tumurin. ito silari ang puso'y. Makatas sa King Gino. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tayo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Ing purya na po pasalamatan na ka, kapilan man, ang pong numarin man, o Ginoo manalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka. Babayo mi ing banal kapulungan, king banang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Babiya patutu, king kang alang kupa sa lugod. Agaganda kami, kapamilatana ning biyerang bayani, at sisupan kapamilatan ning alang likat ng pamanalangin. Ban, maging mabiya kaming tanda ning magligtas mong upaya. Uli na rita, kaya kung sablang anghel ang pangbanal, apupuri ka king templo na ning kaligayan. Parangalan, pasalamatan, apong daralitan na ka, at ngamingan pupuri. Ikapin ng padaloy pa, ikay sipol ng sablang kamanalan. Ulinita pa ni kapumi, tugtog me ing espiritu, at mo ing titi pangambun, karitingayin me, paan pabanalana na, at para kay kani, gawa na lang katawan, ampong tayo, ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na po siyang lupinaw ng biyena, kipamailan sa pong kamatayana, kinwani yung tinabi, pipasalamatan na kat pinur, piranso na yung tinabi, dinumang na iti karikayan disipulo at nga. Kunan niya iti ikayuman, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makayan mo naman kay Bataning Apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, kay pasalamatan na katpinur. Dinwang na iti ka rin disipulo na tinga. Kunan niya iti ikayuman at minom kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya. Indaya ni bayo kung alangagang tipan. Amigo po para kay kayo, ampo para ka rin sablang tao. Pan kanita, may patawaran na rin kasalanan.
Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kana. Pasyagdayan nga ng misteryo ni kasalbantayan. Iyang ining gaganakan mi o mapamakalulugig pa, ikabantayan ang po'y pamayabli ng bebye, daraw niya kay ka, king tinapin na nimbiye, ang po'y kalis na ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan kay ka. Impepalyarian mo kami matambang talak at king harapan mo, at sumuyo kay ka. Ikami nga sana mi sulu-sulu, king katawan ng pongdaya na ning anak mo, tipunan na kami at mong meto ni Banal Espiritu. Pinabay-bay, manakapulawan mo. Makaranganak mo ito, yato ba niya kami lugod. Kamperang papalaw na 14, Florentina kay Arsobispo, palukan mong talasyo, di sablang pari ang pantiya kuno, sablang susoy kay kapuluhan. Kanakan mula naman di kapatat mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ni pangasupling mebye. Idala mo lading sablang may ngayamo na biye king pakalulong mo, kaya tang masalang harapan mo. Pakalulwan mo kami ngan. Gawan mo kami ngan, karapat dapat magkabit king biye alang angga, pan kambening Nona Virgen Maria, induling Diyos, kamberan San Jose kayong matapatay esposo, kambering man mong apostol, kamberan San Ignacio ning Loyola, kaya kaming patulunan, at kambering sablang banal, ang bibiya-biya kadagod-lagod kaya ka, king kaya kabanding panahon, apo rin na panapalagiyan na kasana, kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenang pong kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parang alapong ligaya kay ka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Buta ka pasalamatan, awis tamong ngayon, naging katang kaluguran na ipa, at katang madala.
Muli, kay sablang Morocco, pa, balagod mo pagkalabing kapayapan, kay panawid kay. Baking kasukan yung pakalulo. Itimawa na kami parati, yung pamanalipan na ng kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, kay sablang kaligaligan. Kapampanayan na po pagsadyente, yung panyatan ng biblong ligaya, ni dalapangabos mi, Yesu Cristo. O Diyos ay pami. Ang ganun may Yesu Kristo, sinabi na karang apostol na, yung kapayapan alakwan ko kay, yung kapayapan ko, mabiya ko kay kayo. E mula saan mo paligdan ng kasalanan mi. Nune, ipansinan mo, yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metongan mi, agpangking kapuryan, ikang mabibiya pamagari, magaman, kingalangan ka. Amen. Ikapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Matula tapo ngayon ipakit, imiga kami itong tamo kay kapayapan ng Kristo. Kayapan po kayo. Yes, be with you. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, yung kasalanan ng iyato. Wala rin mayayawis, kaya pula na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat tikas miyay nga mano mo. Kumayag na ako.
surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Kay kami malugod, mananunasanang ing sakripisyo ni kapasalamatan at dinawon ni kaniting kapiestalang San Ignacio, tayra na kami king alangang kang kapuryan king kang ligaya. Idadon mi, kapamilatan ng Kristong Kilo. Amen. Hello, hello. Look, tapa po. Happy Fiesta! Nakal pong salamat. Karen po nga ganaganang sinaw, minantabi, at migkalug ka rin karelang kayatinan para king mas makabaldugan at masayang ka-fiesta ngayon 2026, lalong-lalo na po rin hermanidad at miyaya diwang sinaw, karen po miya diwang activities, programa, ipabilugan novena ang ganang ngayon ka-fiestan, nakalpunda ka na salamat, at makanyan mo naman po yung kapasalamatan, karen pong offer kaniting misa, karen bayong sunis ng San Ignacio Choir, palakpakan tala po. Ang poreng apostolado ng panalangin, palakpakan tala naman. Dito na meron. Kopya ako. At bahayo po ito, makapanaya na rin kay katamong kopi. Tintamo pong second collection, bala pong fiesta, na ding balang parokya king Mabilog Archdiocese. So pong fiesta, bigka ka second collection for the support, king katamo pong pakamalan na Mother of Good Counsel Seminary. Kamo pong mag-second collection, pakilala tala po rin nga kaya tamong pari, may mas migit na sayat kabaldugan kaniting misang alas 9. Then pong pari na ning Agustinian Order po ni Puking Pora, ni Father Chris Juan, at ni Father James Dobles. Yan pong parish priest na ning Santa Teresita Parish, kabikaryata mo Father Lord Christopher Beltran. Anda kasi Palmayo. Sacred Heart Parish, Palmayo, Father Jason Canlas. Then pong atuang bayong pari, ing parish vicar na ning Makabebe, San Nicolas de Tolentino, Father John Alan Paul Mariano. Dati tayo po nga kayabe kini ng atsuya pa kini King Villa Maria, yung sekretaryo na po ng Archbishop, Father John Paul Toting.
Parish Vicar na po ni Santa Rita, Father Ramon Torres. Director na po ng Pre-College Department na ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Jerome Roque. Ini po at balo nang kilala yan talaga, pero... Kayo, yung pong kakadamang dati kura paroko, yamong Juan Danilo Dizon. Yung kakadamo pong Vicar Foray na ng Vikaryato ng Sagradong Puso, yung po parish priest na naman ng Kristong Suluri sa Blang Bansa, kaya ni po yung Model Community, Father Gabriel Mercado III. Impong kaya katapa kamalan mo naman ng Archbishop Emeritus, Yapo Seto, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. Salamat. At syempre po, itatang na ng Archdiocese, impong kaya katamong kaluguran, Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Salamat. Talakad tamo po. Siyempre po, pasalamatan tayo naman ng Parish Priest. At ngayon, panalangin tayo po, manatili sanang masaya at yan ay pakukuhanan ng akong gila. Ginawa natili kay kayo. At kaya ka antimuri. May mayang ng Diyos, bendisyonan kayo ngayon, pa, ampunin anak, ampunin banal na Espiritu. Amen. Ilmisa daon tani, umeta ng yan, ikikapayawan. Salamat, King Diyos.